futhi angeziqonde ngoba this person is natural. Akazelwe uNkulunkulu. Niyazi bazalwane ukuthi kuyenzeka ukuthi umuntu la ebandleni uma singayigadanga izinto ezingama principles la ekukhonzeni kwethu. Alibonke igama lika Jesu. Kuyenzeka ukuthi umzalwane ebandleni elisindisiwe labazalwane sandelo uhlobo lwabantu olu natural. Luze lube seyikhundleni zesonto lu natural. Iyenzeka leyo nto. Akhona kulezi insuku amadoda angamazi uJesu kodwa aphethe inkonzo. Angasindisiwe. Yilesi sizathu ke bazalwane esenza ukuthi in our local churches sigcwalele uhlobo lwabantu uzuthuka ukuthi Nkosi yami kwenzeke kanjani size sibe nabantu abalolu hlobo ebandleni. Abanye bahamba inyanga, baphatha imithi, bakhonza ibandla. Angikhulumi ngento engekho. Ngikhuluma ngento ekhona. Angithi uzothola ukuthi le ndoda le kwasindiswa umama. Yezwakala bazalwane. Kwasindiswa umama ngenxa ukuthi ilungile nje ngokwemvelo yalandela nayo. Alibonke igama lika Jesu. Kodwa umuntu owatholayo la ekhaya umama. Ikhonzeke le ndoda ibe faithful ekukhonzeni nize nikhethe niyibeke ekhundleni natural. Yingakho uthola ukuthi isikhathi esiningi imove kaNkulunkulu iyablockeka emabandleni ngenxa yokuholwa kwabantu abangaze bawuthi nqa umusa kaNkulunkulu. Umuntu wemvelo angeziqonde izinto akazamukeli. Nkosi yami. He cannot understand them ngoba sihlolwa ngomoya. Uyakuzalelwa kuyi-understanda. Thola ukuthi uNkulunkulu uyahamba ebandleni indoda lokho iququda amazinyo nje ithi kazi kuyophela nini lesi siphithiphithi. Ngoba akayizalelwanga lento. Kukhona abantu abagudu ukuparticipate inkonzo mayithule nje. Kodwa once yathi yaphakama inkonzo abasakwazi ukuparticipate ngoba abakuzalelwanga to climb. Bayithandisa indandanda inkonzo ihamba phansi. Ngoba bazelwe ngokamoya. Abanayo into ebaconnecta noNkulunkulu esezulwini. Yabo iradio yakho lesekhaya ine receiver ingakho ikwazi ukulanda indaba ebeyifunda eJohannesburg office lomsakazo ilethe ekhaya ngoba ine receiver noma ila ekhaya iradio kodwa ikwazi ukubamba izinto ezihamba kuma spiritual ways ilethe la ekhaya. Indoda ehola ebandleni must be a spiritual receiver ikwazi ukulanda izinto ilethe ebandleni.